Matiz'ge qancha ақша қошып бердіңіз, Жок ака? Matiz'ge 50 bin қошып. 50 мың, 300 мыңға баланып тұр. Матиз бір объем болчу да. Матиз бір объем 250 мың болса, плюс 50 мың сом доплата алып, нерде бір қойды алып келген аз. Жок аканың қорос. Зерикпей көрсөтүп коңуш па, Матизге объем болгондо. Мына. Ну, бери карап турган бу. Ушул Матизге объем болгон, а? Ушул Матизге объем болгон. Түсү мыкты. Бир айтып берип коюш, Жок ака, мунун немелерин. Критерийлер кандай, что, как? Boyu 93, kulak 21 жарым. Кайсы линиядан? Линиясы ben bunu aldım, bunun nemesine kelген кезде, құрсағына келген екен, шектен алғанбыз. Бияктан тулган, да? Бияктан тулган. Бирок анык неме да бул, неле? Көрүнүп турбайбы, сөйөк сактуу, кулак мыкты, түз. Элита. Элита. Койругу да жакшы, бирок көрсөтпөй атат да. Койругу жакшы, немесе разрездеричи. Мына машалла. Түз да мыкты. Ya üstü öte katlı eкен да бирок, а? Канча ширинасы ушунда? Ну, бак. Машалла. Ушул видеону Арашан менен ооруп жүргөн жигиттерге максималдуу репост кылып койгула. 3-декабрь күнү Токмокто Керемет деген гил деген Арашанова чарбада Айбек деген таксыр акция кылып атат экен. Акцияда Жок ака арзан кочкор, анан арзан козу сатат экен. Уктум, ассалаумалейкум. Токмокто Керемет чарбадан алыңыздар. Сунуштайм. Өзү жакшы кородон мындай жакшы кой сатылыш кыйын. Эң туура айтасың. Аны сатып атат. Ургачылар да бар, кочколор да бар экен. Полный бар экен, анан Жок ака. Менчи. Бул базардан эмес, анан мындай бир баягы алып сатып койгондон эмес, коросунан сатат экен. Түшүнүңүздөр? Базардан терип да саткандар болот. Паланчынын козусу, паланчынын атасы депчи. Бунуку анык экен. Ооба, анык. Мен үйүнө барганбыз да. Бунуку чарбасы аябай чоң, Айбек байкеники. Анан количество да аябай көп. Мен эсептей албай койгом да, бир 200-300 эсептегенбиз. Ошол аз да көбөйдү. Ошол киши 3-декабрь күнү мына ушул жылы Токмокто акция кылат экен. Номерин, анан аккаунтун белгилеп койдум. Мындай Арашанов катары Жок акам дагы сунуштап атат. Начинающий катары мен дагы сунуштап атам. Birinchi qo'chqorni Silver qo'chqor deganman. Sizi deb qo'yadi sizlarda. Ko'k qo'chqorni shu Ko'l shahridan Qoraqo'ldan Bastog'a bor. Dollarda egasi, xo'jayin dollar. O'sha dollarda egasini olganman. Birinchi qo'chqorni. Ал жака qo'chqorni olib borib, o'zingning kisa qo'ylaringga qo'shding bo'ylab. Birinchi qo'chqorni olib borganimda otamga ko'rsatganman. Otam o'ta yoqtirib qolgan qo'chqorni eksteryerini ko'rib. Shundan keyin sotganman Toshkentga. Undan keyin boshlaganman, qiziqib boshlanib ketgan. Arashan nima, qatta ko'paygan. Keyin borib surishtirganman. Birinchi O'zganga chiqqanman, O'zgandan o'rganib, keyin Bishkek shahriga kelib, Bishkekdan topganman Arashanlarni yaxshisini. Shu birinchi qo'chqorim shu Sizi qo'chqori bo'lgan, ko'k deb qo'yadi o'zbek tilida. Shu ko'k qo'chqorni olganman. O'zingda qancha Arashan qo'y bor, janob? Qaysi liniyada? Hozir taxminan 30 bosh bor. Maladoyda o'g'li bor. Titanikka nabirasi. Undan keyin dollarda o'g'li bor. Hozir ikkita o'g'lini olganini, bittasini sotdim, bittasi qolgan. Bu ham silver, ko'k rangda, Sizi rangda. Hozir ishlayapti. Liniya fransuz. Bismillah. Kalsosu var kızımda. Beyleki kaçak her dakika. Bakan Тренированный qo'chqor ekan-da. Bakan qutuqlab qo'ygan bo'lsin men aka. Baqachi qo'chqorning qalatisi tegib turib ham Ajokunga teganda solishtirdi unchiq bor. O'ta kuchli tegib tursa. Qutuqlab qo'yim. Zo'r ekan. Qoroni to'ltirib ham barakasini bersin.